Yes, turi mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu, itariki yo nta yindi ikaba ari itariki ya 12 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2026. Mbonero kugenda nkwifuriza kugenda ugira igitondo cyiza. N'amakuru yacu rero ngiye kuba ngenda ngarukaho muri iki gitondo menshi cyane aramutse avuga ku kibuga cy'imirwano hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko ariyo tugiye kuba tugenda twibandaho, ndetse n'andi makuru avugwa muri aka karere k'ibiyaga bigari. Kugeza amagingo aya ngaya, ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zongeye kwigarurira umujyi w'ingenzi ku kibuga cy'imirwano, mu mirwano ikomeje kuba igenda ibera muri Kivu y'Amajyepfo, ihanganyije uruhande rwa M23 n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi ni imirwano iri kubera hano mu bice by'imisozi miremire y'Umurenge, yatangiye kuva ku munsi w'ejo bundi, ku munsi w'ejo irakomeza, ndetse no muri iki gitondo amakuru atugeraho dukesha imboni yacu akaba avuga ko imirwano nabwo igikomeje, yaje kuba igenda itangira ku isaha y'isa kumi z'igitondo, nk'uko turaza kuba tugenda tubigarukaho gatanu kuri kagenzi kako. Mvuye ahangaha rero n'ubundi ni ku kibuga cy'imirwano, ndibuze kuba ngenda nkomereza abarwanyi b'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bafatanyije n'abawazarendo muri Rubaya, bakaba bongeye kuba bagenda bakora operasiyo ikomeye cyane hano mu mujyi wa Rubaya. Iyi akaba ari agace gakomeye cyane gacukurwamo amabuye y'agaciro, gakomeje kuba kagenda kibasirwa, turaza kuba tugenda tugarukaho. Nyuma y'ubufatanye mu bya gisirikare, Perezida Antoine Felix Tshisekedi yongeye gusura igihugu cya Egypt, ubwo ni igihugu cya Misiri. Bivuga ko ingabo z'igihugu cya Misiri ziri buze kuba zigenda zisesekara hano mu gihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo ku kibuga cy'imirwano, cyane cyane kureba ko zafasha ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi mu kurwanya umutwe w'inyeshyamba za M23. Mvuye ahangaha ndaza kuba ngenda ngaruka ku mugabo hano muri Kivu y'Amajyaruguru, umukozi wa INR Igoma, akaba yarashimuswe aza kuboneka yapfuye. Uyu mugabo yapfuye azize iki? Byose mbigufitiye hano gatanu kuri gatanu. Ndaza kuba ngenda ngaruka ku ibaruwa ikomeye cyane ya Joseph Kabila Kabange, wahoze ari perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yaje kuba agenda yandika. Irimo iki? Byose tugiye kuba tugenda tubibanamo gatanu kuri gatanu. Hagati aho, umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makoro nawe akaba yagize byinshi agenda atangaza, avuga ko RDF atari M23. Ibi akaba yabitangaje nyuma y'aho hasohotse raporo y'umuryango utegamiye y'umuryango Human Rights Watch, wazaga kuba uhuza ibyo M23 ikomeje gukora mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubihuza n'igisirikare cy'u Rwanda RDF. Muri iyi raporo y'umuryango wa Human Rights Watch ndaza kuba ngenda ngaruka n'ubundi mu yandi makuru, ndaza kuba ngenda ngaruka ku bindi bitero bikomeje kuba bigenda bivugwa, cyane cyane kubarwanya ubutegetsi bwa Kinshasa muri diplomasi. Nyemera rero nyabureka, nimba ari ubwa mbere ugeze hano, reba hano handitse ijambo subscribe, ugenda urikandaho, ubundi tujye tubana gatanu kuri gatanu mu makuru yacu abagiye agezweho. Ngira ngo ni imirwano ikaze cyane yongeye kubigenda ayubura mu bice bigiye bitandukanye byaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma y'uko zifashe agace ka Bikenge na Bidegu, bakaza kuba bagenda batwigarurira utwo duce mu mirwano yabaye ku munsi w'ejo bundi. Magingo aya ngaya mu ndi mirwano yaraye ibaye yiriwe iba ku munsi w'ejo, muri iki gitondo amakuru atugeraho akaba yemeza ko ubu
agace k'ingenzi cyane cyane hano mu mujyi. Ingabo za Repubulika na Demokarasi ya Kongo zongeye kwigarurira umujyi w'ingenzi wa Orudu, ukaba warigaruriwe mu mirwano yiriwe ku munsi w'ejo ku wa kane tariki ya 11 Kamena, aho abantu bagiye bagaruka ko uyu mujyi waje kuba ugendurwamo abarwanyi nibura bagera kuri batandatu ku ruhande rw'inyeshyamba z'umutwe wa M23 ndetse na babiri ku ruhande rwa Wazalendo. Andi makuru kandi akaba avuga ko abacanshuro b'Abanyakolombiya berekejwe hano muri Minembwe aribo baje kugira uruhare rukomeye cyane, kubera ko ibitero byo ku munsi w'ejo byiriwe ari ibitero byakoreshejwemo indege zitagira abapilote ndetse n'ikoranabuhanga kabuhariwe nk'uko abaturage batuye muri ibi bice babivuga. Nk'uko amakuru akomeza abivuga, akaba ari imirwano yari yakomeje kuva ku isaha y'isaa 7 ku isaha y'isaa 3 ndetse n'iminota nka 38 mu mujyi wa Kitave uherereye nko mu birometero 4 uvuye muri Minembwe Satere. Amakuru akaba akomeza avuga yuko ubu Minembwe Satere ifite ubwoba bukomeye cyane bitewe nuko anytime iraza kubigenda yinjirwamo, kuko ubu Abawazalendo bakaba bafatanya n'ingabo z'Abarundi ndetse n'abacashuro bakaba baraye mu birometero 4 ndetse no muri iki gitondo akaba ariho babyukiye batsa umuriro kugira ngo babashe kwinjira muri Minembwe Satere. Andi makuru kandi akaba avuga ko hakomeje kuba hagenda hagaragara cyane cyane ingufu zidasanzwe ku ruhande rw'igisirikare cya Wazalendo n'abafatanyabikorwa, ubona ko ngo abarwanyi batwirwa na Tabara na M23 bakomeje kuba bagenda batsindwa urugamba. Nubwo ibingibi biri kuba bigenda bivugwa muri Kivu y'Amajyaruguru hano mu mujyi wa Goma, nyuma yaho haje kuvuga ko abarwanyi b'inyeshyamba za M23 bashimuse umugabo ukorera umuryango wa ENR Igoma, akaba yarashimuswe, akaba yaraje kuba agenda agaragara yapfuye, dore ko umuryango wiwe utari wabasha kuba ugenda wakira ibigicwa. Ibi bikaba bivuga ko nyuma y'uko haje kuba hagenda hasohoka raporo ikomeye cyane y'abantu bagiye bapfa muri za Bukavu bagera ku 9,000 biciwe Goma, Bukavu cyangwa ahandi hose hari mu maboko y'aba barwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa M23. Hakaba hariho hagenda havuga ko uyu mugabo nawe yaba yagiye muri abangaba. Ni nyuma y'aho Perezida Felix Tshisekedi yabashije kuba agenda habaho imishinga ikomeye cyane n'igihugu cya Egypt mu gihe cy'ubutumwa muri Repubulika y'Abarabu. Perezida Felix Tshisekedi Chilombo yasuye umurwa mukuru mushya w'ubutegetsi bwa Misiri cyane cyane aherekejwe n'abayobozi b'imishinga. Umukuru w'igihugu n'intumwa ze basuye ibikorwa bitandukanye biri mu uturere tw'ubuyobozi, ahantu gakondo n'ibigo by'ubucukuzi bisanzwe bikorera. Ni uruzinduko rubaye umunsi umwe nyuma yo gusinya amasezerano y'ubufatanye hagati ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo ndetse na Misiri mu rwego rw'iterambere rw'imijyi. Ni kimwe mu bikorwa byo gusangira ubunararibonye bifitanye isano n'umushinga wo kuvugurura imijyi ya Kongo, Kinshasa, Kiamyoma, ugamije guhindura umurwa mukuru wa Kongo akaba ihuriro ry'imijyi rigezweho kandi rihanganye cyane cyane kuri iyi si. Ibi bikaba bije nyuma yaho hagiye hanavuga yuko hari amasezerano y'imikoranire yaba yaragiye aba hagati y'impande zombi, cyane cyane mu bya gisirikare. Joseph Kabila urwanya ivugururwa ry'itegeko nshinga anasaba ko abaturage barushaho kwimakazwa
wahoze ari perezida Joseph Kabila yagaragaje ko atemera cyane cyane n'ivugurura ry'itegeko nshinga ryatanzwe na guverinoma irimo ivuga ko ribangamiye demokarasi, ituze ry'igihugu n'impinduka muri politike. Wahoze ari umukuru w'igihugu yashinje ubuyobozi barimo gushaka kwimakaza ubutegetsi nta mbibi zigaragara binyuze mu ivangura ry'itegeko nshinga rikoreshejwe ingingo ya 64 ry'itegeko nshinga, itegeko abaturage kwirinda ifatwa ry'ubutegetsi cyangwa se ikoreshwa ryabwo rinyuranyije n'itegeko nshinga. Joseph Kabila yasabye rero ibi kugira ngo akangurire abanyepolitike ndetse n'abandi bose batavuga rumwe n'ubutegetsi kuba bagenda batangaza yuko hagomba kuba impinduka zo kuba Perezida Felix Tshisekedi yuko yagenda ava ku butegetsi. Ibi bikaba binagaragara nk'imwe mu ntwari ikomeye cyane aba bagabo bari gukoresha. RDF CAS Sima 23 Yolanda Makoro kuri Human Rights Watch. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolanda Makoro yanenze raporo iherutse gushyirwa hanze n'umuryango Human Rights Watch wibasiye ingabo z'u Rwanda kubera ibibazo by'umutekano muke biri mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Ku itariki ya 10 Kamena 2026 Human Rights Watch yashyize hanze raporo ivuga ko yakoze ifungwa rinyuranyije n'amategeko ndetse n'ibikorwa byo kwinjiza abasivile mu gisirikare ku ngufu biri mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Muri iyi raporo y'umuryango wibasiye cyane ingabo z'u Rwanda ndetse ikazigaragaza nka nyirabayazana w'ibibazo biri mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo ndetse ikazihuza cyane cyane na ASMA 23 mu buryo wagira ngo ni kimwe n'ishami ry'ikindi. Hejuru y'ibi byose nta kimenyetso simusiga Human Rights Watch igaragaza gishimangira ibyo ivuga. Mu butumwa umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makoro yashyize hanze kuri uyu wa kane yanenze iyi myitwarire ikomeje kuranga Human Rights Watch. Yagaragaje ko kuva mu myaka 30 ishize uyu muryango waranzwe n'imyitwarire ihora yisubiramo iyo bigeze ku gihugu cy'u Rwanda, irimo kudatangaza imyirondoro yabo ikesha amakuru, kutigerera ahabera ibyo ivuga, kutagira ibimenyetso simusiga ndetse no gushyira imbere ibihano. Makoro yagaragaje ko uyu muryango udashobora kwizerwa mu gihe wirengagiza n'ibyo witangarije ubwawo. Yagize iti muri raporo yayo iheruka Human Rights Watch ntabwo ishobora gufata inshingano zo gukora iperereza ritabogamye. Ni mu gihe yirengagiza bimwe mu byo yitangarije. Kinshasa iha intwaro, igatera inkunga ndetse igakorana bya hafi na FDLR, Wazalendo, abacashuro n'abanyamahanga n'igisirikare cy'u Burundi. Byose bifatwa nk'ingabo cyangwa imwe yitwaje intwaro izingiye intambara nk'akaga ku kiremwa muntu mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Yakomeje yibutsa uyu muryango ko ntaho ingabo z'u Rwanda zihuriye na ASMA 23. Yagize ati bikwiye gusobanuka neza, RDF ntabwo ari ASMA 23. Iperereza ryose rikozwe neza risaba kutabogama kugeza aho ibintu bibera, ibimenyetso simusiga, kubahiriza amategeko ndetse no kudatangaza imyanzuro mbere y'igihe cyangwa ngo ushyire imbere gusaba ibihano. Makoro yavuze ko umuti urambye kuri iki kibazo ari ukubahiriza amasezerano ya Washington n'ubuhuza butabogamye hagamije kurangiza intambara no kwimakaza ubufatanye muri aka karere. Guverinoma y'u Rwanda igaragaza ko Human Rights Watch itari isoko y'amakuru yizewe ishingiye ku nshuro nyinshi uyu muryango ufite icyicaro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika warwibasiye hifashishijwe ibinyoma.
isobanuye ko ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zikorana n'imitwe wa FDLR washinzwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi umwaka w'1994 n'imitwe ya Wazalendo yose izwiho ubugizi bwa nabi, kandi ko Human Rights Watch ibyiyemerera ariko ko yahisemo kubishyira hanze cyane muri raporo y'impapuro 78. Ni mu gihe ingabo z'u Rwanda na M23 byashyizwe mu mutwe wayo. Iyi ni raporo isuzuma igisubizo cy'u Rwanda ku mitwe w'abajenosideri ukorera mu mipaka warwo, ntisuzume imyitwarire y'uwo mutwe cyangwa ubufatanye bukomeye Kinshasa iwuha igamije kugaragaza amakimbirane yo mu burasirazuba. Guverinoma yahagaragaje ko Human Rights Watch ivuga ko ifite amashusho yafashwe na satellite agaragaza ubwicanyi bwakozwe n'ingabo z'u Rwanda na M23, igaragaza ibimeze nk'imva zashyinguwemo abapfuye, ariko ko idashobora guhamya niba ari imva koko cyangwa ibindi bintu bijya kumera nkazo. Ibi bikaba bibaye nyuma y'aho hagiye hakunda kuba haba impaka zikomeye cyane kuri ibi biri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.